Fatsotseng ka jana dipalo tsa bana ba ba tshotsweng monongwaga di feta tsa ngogola tsa go tlhalosiwang fa go tshotswe masea a le mane fela. Re bona ibile kgwedi ya haisimolla we had thought ra gona le palo e nyenyane ya bomme ba tla belegang mme sa lebeke ha la isimolla rena le palo e ntsi ya bomme ba belegang mo ileng gore ka in a day re gona gore be ra dimita bo 10 re tshotse mpho ya ngwana wa ntla le ngwana bobedi ke re mara ba tshwetseng dimpho ke no leng go belega bosigo ka 12 midnight ke no tla bere mone ya mpho ya gagwe. Boitumelo ya beile jo bogolo mo go mmagwe ngwana yo tshotsweng la ntlha mme go ne ga latela ngwana wa mosetsana mme botlhe ba ne ba segofadiwa ka dimpho tsa mephuthelwana go tswa mo sepateleng se. Ke itumeletse ngwana ke motshotse ka di 1 kgwedi ya bo 1 2024 ke motlotlo mo go maswe pelo ka itletse ka boitumelo yo ke leboga modimo ntse ga diteka ngwana wa mosimane ke ene la rona Prince Manyelela. Bomma bana ba ne ba galalediwa ka ditshegohatso ba bo ba rotloediwa go rata le go tlhokomela masea a bone. Ke se go fetse Makwinja BTV News Kanye. Moeteledipele wa kampani ya Savuti Kwai le Nyanti Camps kwa Maung re a bokambulawa a re motse wa Maung o setse o le botlhokwa thata mo itlosong bodutu mme a re lefelo lo fa le ka tlhabololwa le ka nna le seabe se segolo hela thata mo go fetola mogama wa bojanala. Re mbulawa o buile se kwa maitisong a neng a tshwaretswe kwa Crocodile Camp kwa Maung go amogela ngwaga o mošwa. Kgomotsego John wa bega. Banni ba Maung jaaka bane ba gorosa ngwaga wa 2024 ka boitumelo jo bogolo mo maitisong a neng a ngokile batho ka dipalo tse di kwa godimo mo motseng wa Maung ka malatsi a boitapoloso. Le fa go ntse jalo re mbulawa o tlhalosa fa go le botlhokwa go thabolla ditirelo tsa maitiso ka seo se ka thusa go thabolla itsholelo ya lefatshe leno ka go rotloetsa dikgwebo tsa bojanala mo lefatsheng leno. Go tsaya malebela mo go yo mongwe go bona gore ha re mbulawa le ha la dira jana a kgona go tsaya dipalo tse di bo 1000 to 1.5 go taga go eno mmotsa gore o dirile jang wa kgona jang ra tshwaraga re sologela re Batswana thata banana ba hetole kgang ya dikakanyo tsa gore tourism ke seo sa makgowa ke di-business tsa makgowa mananeo a teng a ka ba thusang dibanka di teng tse di ka thusang le rona re na le motobo e mentsi ya ditlhaloganyo le dikitso ha re leng teng ha tse re ka di amoganang mahala gone mo hela mo ke gone go hetola ka ha re dirang dilo ka teng go hetola ka ha re akanyang ka teng le go tsena mo go tse dišwa tse e leng gore a di bona di diragala. Go tlhalosiwa fa maitiso itse go ijesa monate fela ka gape a rotloetsa kgolo ya bodiragatsi le dikgwebo tse di potana. I feel like the day club is actually the perfect event to come and exhibit what we do and our stuff, because we are also trying to find a way to penetrate the local market, which has been a little bit of a struggle. So I am hoping and I think really that the event has given us that opportunity to do so. We've had a lot of losses, especially on the entertainment part. We have lost a lot of people who had the entertainment going. Ke sone so zelo re se re godisa re le Batswana mme ba gaetso ga ke ka re ka ithoboga mo go se gonne ke rena ba re kgonne go tsena mo ngwaga o mošwa. So the reason why we do this type of an event is it's a lifestyle event and it's based on people expressing themselves in terms of the way they dress. We all went through a lot of things, so we're just trying to give people a different outlook of how the year is going to be. Salefo banni ba ne ba ntsha maikutlo a bone ka ngwaga o mošwa le tse ba di solofelang mo ngwageng ono. 2023 was a bad year to most of us. We lost our loved ones. We lost a lot, but I'm hoping for a better year this year. Prosperity, making lots of money, you know. I wish everyone well. I wish them a blessed year. Malatsi a boitapolosa a supile fa gona le koketsego ya batho ba ba etela motse wa Maung ka mabaka a maitiso. Ka jalo bagwebi ba rotloeditse go simolodisa dikgwebo tse di ka thusang go godisa mogama wa bodiragatsi mo Maung. Kgomotsego John, BTV News, Maung.
Go tlhalosiwa fa diphuthego tse ditona tsa mafatshefatshe tse di ntseng di tshegeditswe mo nobošeng di thusitse mohama wa bojanala segolo jang wa boroko go falola manokonoko a neng a bakilwe jalo ke COVID-19. Se se senetswe ke mookamedi wa lekalana la Hatab mme Lili Rakorong mo potsoletsong le lekalana la Dikgang la Botswana Television mosong ono Monica Setswaela wa bega. Mohama wa bojanala ke mongwe wa e nang le seabe se segolo mo itshololong ya lefatshe leno. Puso e ntse e thoafetse ka go thomamisa gore lefatshe leno e nna boremelelo jwa diphuthego tsa mafatshe di akaretsa ya Forbes Under 30, US Africa Business Summit le ya Kuse Ideas Festival ka tsholofelo ya gore lefatshe leno la boelwa le gone go dirisa lenaneo la MICE la go tshegetsa diphuthego tsa mafatshe le le santseng le thamiwa. So we are yet to get those findings of how it has impacted, but I can assure you from the hospitality side, the occupancies were high, and those occupancies, that means then money is coming in. We were able to keep our people, you know, in the workplace. The workforce was protected. The receipts, because we pay tax was also paid to government. So that is those are the benefits from the tourism industry. Le fa go ntse jalo Rakorong a re go botlhokwa gore mehama e tshwana wa dipagamo dithaletsano tsa maranyane a internet le wa difofane ya namise ditirelo tsa yone. Access. And here I'm speaking to transportation, aviation, on the aviation side, as well as on the road transportation. And then the other one, internet connectivity, the speed. Feedback is that is very slow, and the feedback is that is very expensive. Go thomamisa go lefatshe leno la nya go le go ntsi mo lenanong la MICE go tlhalositswe fa go tshwanetse ga utua thata ka mohama o ikemetseng. Private sector, from HATA perspective, we are coordinating ourselves in a way where we are able to as well bid for events that are private sector. We are very happy that government has commenced on this, taking the lead on the bidding, and we believe that with us now also doing our bid, this will strengthen the effort to a point where this whole MICE then will become private sector led, but also as we do, because they were teething problems, if I can call them that, whereby we wanted to do it ourselves as offices. Go apele le kgota la Hatab la re maikalelo ke go anamisetsa lenaneo le la go tshwara diphuthego tsa mafatshe la MICE kwa mafelong a mangwe gore le one a boelwe fela jaaka a mo kgaolong ya Greater Gaborone. Monica Setswaela, Botswana Television, Gaborone. Ka malatsi a boitapoloso motse wa Kasane kwa kgaolong ya Chobe o ne o tshologetswe ke bajanala go tsweng kwa mafelong a farologaneng. Bajanala bao ba ne ba ile go itjesa monate le go ithoba matsadi ba na le ba masika le ditsala le gona go akola bojanala jwa kgaolo eo ka go pagama mekoro e neng e phatšha monokeng e ntle ya Chobe ka metsi a boitshegang le gona go leba diphologolo tsa naga ka go farologana. Kitso Temane wa bega. Bajanala le banni bangwe ba motse ba supile boitumelo jwa malatsi a boitapoloso mo kgaolong. Ka seo ba tshwaela fa go le maleba go thudumela mananeo mangwe le go tsisa meletlo ya mmino le maopelo ya mogae e le tsela ya go godisa bojanala le go fa bangwe sebaka sa go dira dipoelo le go fa bajanala sebaka sa go akola lobebe la ngwao ya basobea. So bo motshegarana batho ba spenda nako go Italy. Go na le bo Italy, go na le bo letswaing, so like we usually go there during the day, ra ipisa thing, then we just go to the barring right piece from there get the club. Ja ka o bona go mpie kwana ke le gone ha letswaing ha go bidwa ha letswaing re tswa di out in the afternoon ga e tshare boela lapeng ne re dira di party sengwe se ka dira gore o enjoy o le motho wa nna ke batla go bona gongwe nako ngwe go dirile tsela ele a ka go diretse gona re tsene sente ka dikole tsa rona go bo Italiana go bo ha letswaing gona re lente gona. Ntwa maletsa a boitapoloso e la pula mo Chobe dikgwebo dingwe di ne di a kgoreletswa ke pula go dira dipoelo mme le fa go ntse jalo ba re ba itumeletse dipalo tse di kwa godimo tsa bajanala.
Business-wise, festive, I would say it was fine. We were doing good, and more so that we were having clients, and most of our clients were from the outside people, not from Chobe. Yes, those are most of our clients who were being supportive on us, in help with the tour operators and the lodges around. So they bring people here. That is one of the challenges too. When it's raining, the trail in Namadi, where some of our clients they mind using the trail like that. So they end up quitting. Banni ba kgaola ba rotloediwa go dira maitiso le meletlo ya mmino le moopelo e ka thusang go dirisa ngwao e e fitlhelwang mo kgaolong ya Chobe go godisa mogamo wa bojanala bogolo jang ka malatsi a boitapoloso. Kitso Temane, Botswana Television, Kasane. Kosi Bernard Kauma wa motse wa Tsotsa kwa Kgalagadi a re keletso ke go bona maitiso a dikwaere a tshwarwang mo motseng o ngwaga le ngwaga a godile. A re fa go kana le lefelo le le faphegileng kwa dikwaere di ka tshwarelwang teng jaaka lebala, dikwaere tse di ka kgona go dirisiwa go direla motse o madi. Bodi gape di kgona gone le gore di kgone go fapha banana mo maitsholong a ka busetsang motse wa Tsotsa ko morago. Angela Inosa Kapego. Dikwaere tsa motse wa Tsotsa di sale di simolola go tshwarwa ka dingwaga tsa bo 1983 mo dingwageng tse ke mang maitiso a tsholegelwang ke batho e nna bontlhabongwe jwa lenaneo la bone la ngwaga o mošwa. Keletso ke go bona dikwaere tse di godile thata mo itsholelo a motse e ka ikaegang ka tsone. Keletso ya rona ke gore go nne le lebala le leng teng ba bona botlhokwa ba teng, then ba lemoga gore ke tsa motsotsa mme ya ka di golana ra go ta gore ba teka megopolong gore ka di godisa ka tselana e jala tselitse gore le rona gona le gore bana ba se ba itse ko ba yang teng ba itsela gore mo kgaolo ya gantsi re kopanela mo Tsotsa nojane gantsi surround yo theta kwa le bone bele gore ga ba kgona go boela ko magaeng mme weekend le ha ba na le tshononyane. My wish is that the event could be bigger than where it is now, because ha go sena sponsor kana ha gona thwahalo ha go tsengwe thata marapo mo dinameng. So when there is a sponsor khwaere ngwe le ngwe ya go ema ka dinao e itse gore ya go berekela eng. Kgaolo ya gantsi ka bophara hela ba rata event ya rona ke sone se o hitheleng re lwa ka gothe gore se ka thoka go nna teng, because ha ka thoka go nna teng ga go nna ga go bora, because ke yone activity e tshegeditseng batho during festive. Le ha dingwaga di le mmalwa dikwaere di ntse di tshwarwa golo ke sa jeseng di welang. Ka re hela gore gongwe go na le di-stadium yalo go to go a tsenwa le rona re nna le dikgang tsa gore nya di-VVIP di tsena ka bo 1.5 jang gone mo go ntse yalo gore go godile tota mo e leng gore ha o re ke ya dikwaereng tsa Tsotsa le wena o bo ikutlwa tota. Ko mahatsheng a mangwe o ta bona di-matche go na le di-matche mme mabala a tletse ga ke re wa bona jaanong a moopelo ka kwano go tuletse hela jelletsa gore batho ba itse gore go na le moopelo mo Tsotsa, go na le moopelo mo dikwaereng tsa rona, re ba itse gore re batho ba ngwao ya rona ke moopelo. Dipuisano di tsweletse go bona gore dikwaere di ka tlhabololwa jang. Kana tota mo ngwago o tlang wa 2025 re dumela gore go tla nna le pharologanyo ka re ntse re na le ra kopana le botsadi jwa rona le botsadi jwa kgaolo re ba lebisa yone kganye gore tota go nna o kopa o sena sa gago go botla kana go itse gore o ka gola. Re na le maikemisetso mme a go ka bona re godile bile re phadisana kana re kgona go kopana le dikwaere tse di tona ya ka go bokgatlheng re leka ka bojothe gore banana ba na le ditalente mme ditalente tse di ka re jela. Ba opelang mo dikwaereng tse ba re ga se moopelo hela ka kwaere e rotloetsa go itshwara sentle ebile di ka hapa motho mo go direng dilo tsa botlhoka tsebe. Angela Inosa, Botswana Television, Tsotsa. Maitiso a The Last Camp Out a neng a tshwaretse kwa ga Thamaga Bošeng a supile jalo a atlegile mme ebile a tsweletse ka go supa kgolo ngwaga le ngwaga.
barulaganyi ba maitiso ao ba re maitiso a na le bokgoni jwa go thusa go tlhabolola bodiragatsi le dikgwebo tse di potlana mo lefatsheng leno ba buile seo ka nako ya fa barati le barotloetsi ba maitiso ao ba ne ba ipelela kgoroso ya ngwaga o mopšha kwa TMG kwa motseng wa Thamaga. Lizzy Class Kapego. Maitiso a the last camp out a na le ngwaga tse 4 tsa tshwaro mo motseng wa Thamaga. Maikelo magolo a maitiso a e le go thusa go godisa bodiragatsi jwa monogae. Go tlhalosiwa fa na tseno ke badiragatsi ba monogae le ba Aforika Borwa ba tshwanang SETSWANA, Dalom Kids le ba bangwe. E dirisa thata go godisa talente re na le one mo kgaolong. Gantsi a ke e dira ke tsa monana ko Moshopa, monana ko Mankgodi, Kumakwane gore kgaolo tse re ba piele tsone. Boga khatla gore ba tle go letsa batho ba bone ba khone gore ba ba appreciate ka ba letsang ka teng. Le fa go ntse jalo bangwe ba badiragatsi ba ne ba tlhalosa fa maitiso a the last camp out a ba solofela molemo ka ba fa sebaka sa go tsaya malebela mo go ba bangwe. They take this as a hobby or as a way of fame. But you can turn this thing into a business if you have the right mindset. How batla selo wa se latela ona gore ke tsena ga ga tsena go le motho tota go gana ke le go tlase gone ha ona di artists tse da go duma ga me re ntshiwa mo di staging mara I push and push ke bereka gore ke tla gona gone ha I put different ideas from the talented people ba community ya Thamaga gore ba mo thusa ka se gate se tshwara ke ntšapedi ga se thata mo re tswa se ga o yele so ga re tshwaragane re gona go thusana ka di ideas tse di harologane gore re gona re dire show ena gore ne a big successful show. Bangwe ba ba tsana maitiso a bantsha maikutlo a bone. Se bathong go monate and la misa go monate mana hela gore Dalom Kids mo staging re na le SETSWANA bathong go monate. Next time ha ile gore le buka di artists tse dingwe le tsenye bo shebeshete yana. One thing that I've realized about the promoters tsa mogae but I go empower the DJ from local DJs, and that's always a good thing. And I think maybe next year the international artists, they're also upcoming local artists. But never think on my line up so that we can raise awareness about them because talent they are more high. A large following, Habuki as much, but now I would like to see local artists Babuki more in the coming year. The last camp out, if you look like it's a big event, you know, like it's Sabana Ratakwano is banana, Ratamu cutting or like barulaganyi ba the last camp out ba supa fa ba itemogetse kgolo ka tsweletse ka gongwe ka bontsi jwa batho le ba diragatse go tswang kwa mafatsheng a mapapi. Lizzy Class, BTV News, Thamaga. We tswale gona yo tsuban television re moaga ngo mo mtsamtsa wa 2024 dikgang ke tsa BOTSWANA television me ga re tswelela mo kamela mapodisi a SETSWANA Khama Airport Superintendent Moloke Sebako a re lana wala Ntebele ke go lebele le isupile fa la tlegile le gore ditlhopha tsa Ntebele ke go lebele ka dikhampani jalo tsa itshireletso tse di ikemetseng ka no se di thusitse sepodisi go netefatsa gore lefelo la lo ka metseng le babalesegile ka malatsi a sa tswang go wela a boitapoloso. Re Sebako o senotse seno mo potsotsong le BOTSWANA television gompieno Tsholofelo Tombale wa bega. Lephata la itshireletso le dumela fa go le botlhokwa go nna le ditlhopha tsa Ntebele ke go lebelle mme ebile se se ka tsisa pabalesego mo mafelong le katlego ya itsholelo. Ka jalo mapodisi go ralala lefatshe leno ba inaakantse le ditlhopha tse go akaretsa le mapodisi a SETSWANA Khama Airport yo mo okamedi wa bone a kgotseng ditlhopha tse le dikhampani tsa itshireletso tse di ikemetseng ka nosi go thusa ka malatsi a boitapoloso. Re na le dikomiti tsa Ntebele ke go lebele se e leng gore bontsi ba tsona e rile ka malatsi a simologa yana ba thapa kana ba hira di-private securities gore thusa mo go lwantse borukutlhi mo dikgaolong tsa bona mme go lo mo ra gore tswetse mosola hela thata ke tsa kgaolo e re itse gore ya tshwenya mo borukutlhing kgaolo ya block 8 le ya block 7 ga re se re ne le tiragalo tse dintsi ka gore bontsi ba kgaolo tse o ne ba
hirile kana ba thapile bona batho ba go nna jalo. We had some break-ins towards the 25th Christmas. So 2 weeks before that, we had about 3 break-ins, and I think I engage security for patrolling our streets. So we still have to look at it. We engage security. Not festive here, well before. We are planning to have security all year round. Mookamela mapodisi ao o ne a tlhalosa tirisano mmogo e leng teng fa gare ga bone le dikhamphane tsa itshireletso tse di ikemetseng ka nosi tse di thapilweng ke ditlhopha tseo. Tota support e tswang ka go rona le ba sepodisi ke gore gongwe ya re ba le mo patrolong yana ga e le gore ba ikgobokantse re ntshe mapodisi ba tsamaye le bona ba dire dipatrol kana ga e le gore ga rena le bone ke go nna re le rona re le mo dipatrolong ya ka rona go itse gore ga nka ke rantsha lepodisi go tsena kgaolo le kgaolwana ke gore ga re ntshitse koloi gongwe le dikologa mo block 8 ba nne ba heta ka bona ba di tsona di security tsena ba ba lekudisa gore go ba bonang ga gona le sengwe se se belaetsang mapodisi ba se tsiboge. Mookamele mapodisi a Seseretsa Kgama le maloko a ditlhopha tseo ba rotloetsa banni botlhe ba dikgaolo tse di nang le ditlhopha go ba ema nokeng gore ba tswelele ba nne le tshireletso mo mafelong a bone. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Motshwarela mookamela mapodisa Nojane Assistant Superintendent Tebogo Daka a re dikgang tse dintsi tsa borukutli ga di begi ko go bone sengwe se se kgaupetsa maiteko a gore go dirwe melao e maleba go fedisa borukutli jo. A re fa setšhaba se bega borukutli ba ba megileng ba ka bona thuso fa ba dira melato bone ba tla sekela melato ya bone. Angela Enosa wa bega. Despite numerous crimes being committed daily, only a handful of them are reported to the relevant authorities and the perpetrators end up getting off scot-free. Additionally, this also hinders formulation of policy. Tsori ne le di atlametseng ka jana modumo kana pego e tla ka seesemaneng tateng ya Setswana ka re le mo dikganyeng tsa Setswana mme ga re palama re ya kwa godimo ga lehatshe leno mapodisi a kgaolo ya district number 2 a gatisa dikotsi tsa tsela tse pedi tse di gapileng matshelo a batho ba le bararo. Mookamela mapodisi a pharakano a kgaolo eo Superintendent Ernest Sinyi o ka ile fa dikotsi tseo di diragetse mo tseleng ya Makoromo A1 le ya Phalape Mauna Tlala. Monica Setswela wa bega. Bontsi bo ne ba tsaya mesepele go ya mafelong a farologaneng go rala lefatshe leno ka malatsi a boitapoloso mme seo sa baka mosuke mo ditseleng. Go itebaganya le seemo se mapodisi le one a oketsa letsholo la bone mo ditseleng. Mapodisi a pharakano a district number 2 a itebagantseng le go laola seemo sa pharakano mo tseleng ya A1 go simolola kwa Radisele go ya Fole le one a ne a seka a bata go salla kwa morago. E re le fa go ne go iketile mo tseleng e ba tlhalosa ba kwadisitse dikotsi tse di gapileng matshelo ka malatsi a. Ka di 24 ne le accident e ko Makoro along A1 e ne go thulane kombi le koloi ya TAS. 4 people were injured. 2 of them were hospitalized at Mahalape and 2 were referred to Nyangagwe. Unfortunately, on the 28th, 2 people who were referred to Mahalape all passed on. Regarding 27, we were in an accident in Motseleng. It's a Mahalape ya Mauna Tlala. A motor vehicle Mazda Exceller. The driver lost control. Teba le mosuke wa dikoloi o itemogelang mo tseleng e gare ga motse wa Phalape o jaanong o itemogelang palo e kwa godimo ya dikoloi tse di tswang Bokone le Borwa. Superintendent Sinyi a re mo nakong eno se ba se dirang ke go thusa go laola pharakano ga ba santse ba emetse tharabololo ya sennela ruri. Usually go ke ba mapodisi mo ka ona malatsi a ile re re tsore ke di traveling days. Re ba mapodisi mo di robotong gana le junctions on tsele ka 10 in the morning up to 7 by tsebo. It could be better if it could be a dual road again, so that 2 vehicles can go at
at a time. o lebogile badiri ka ene ba ba tsweletseng ka go thusa go tsibogela pharakano eo le gone go akgwala setšhaba go bo se dirisana le bone sente. Monica SETSWANA, BOTSWANA Television, Phalape. wetso a jaanong re boele mo pegong ele e ka ko nnojane e mo go yone motshwarela mo okamela mapodisi a nnojane assistant superintendent Tebogo Daka a reng go na le dikgang tse dintsi tota tsa borukhutlhi tse e leng gore ga di bego iko go bone mme e le sengwe se se kgaopetsa maiteko e le jalo gore go dirwe melao e maleba go fedisa borukhutlhi jo a re utlwe. Itirela letsatsi le letsatsi bontsi jwa melato eo ga e begwe ko go ba ba maleba mme ba dira molato ba helele ba sa arabele melato e ba e dirileng godimo ga moo go sa bege mo go helela go kgaupetsa maiteko a go thusa ba dirang melao go e dira go rarabolola seemo le tlo go bega dikgang tse ba gaetso le puso e kgone go ntsha melawana e maleba e addressang situation e lebeletse gore go iragalang mme kana ga re sa tise dikgang tse re a go paledisa badiragatsi ba di-policy go dira policy e addressang seemo. molato o santseng o sa begiwe ke wa go phuaganya bana ke yone kgang re kopanetse ka komiti ya village child protection re na le only 2 registered cases mme ga di reye gore ga di diragale o tsaya ngwaga o tlhe o rile go bereka ko gaborone ke go neglecta ngwana o ka tswa ile go bereka mme a go se go tlhokomologa ngwana basadi ba golana ga ba di report le mmabuipe ba tla ba boa ga mmabuipe ba kopa dithuso kana motsadi o sala a tlogetse ngwana o ile gaborone ke mo utlwalla ko ramotswa ke mo utlwalla ko motshudi ke mo utlwalla ko kae ba ra re mmabuipe go na ntsheng support hela ngwana material support ko motseng wa Charles Hill setšhaba se se tlolang mollwane ka bana se gakololwa go netefatsa ga batho tsotlhe tse di maleba gore ba tlole ntle le makgwere ape. Mosadi mongwe wa letswala la Zimbabwe o ne a tsene ko ramokgwebana mme go tsena ga teng a ba fitlha ngwana wa dingwaga tse 4 years jaanong ga a tsena ga mmamono a ba kgona go tshwarwa ke ene ngwana mme se a se dirileng ke gore o ne a ipolela gore nya o hitlhile ngwana ko ramokgwebana kganye re isitse ko go ba tshesebe gore ba kgone gore ba e tlhotlhomise ka tiragalo e diragaletse koo jaanong molato kana ga o dirile o ka tlholwa madi a kana ka 500,000 kana wa kgolegelong ya dingwaga tse 25 gore 25 years yaanong ga e le gore o sneakile kana o tsene ka ngwana mo a mo hitlhile ko ramokgwebana a sena dipampiri dipe tsa ngwana ka gore na a sena natso tse di mo linkang le ngwana tse di ka supang gore ngwana o kwa gagwe go a re belaetsa gore go tshwanetse go na le sengwe sa a se dirang. Botlhokatsebe jwa bana le jone bo ile magoletsa go ne go na le bana ba dingwaga tse 14 go ya go 11 years bana ba thuba matlo e ba tsaya tse dinyenyane tseo tse ba ka go direkisang mo gongwe ne ba kgona go ikapela dijo mo lapeng mona ba ja ka gore batho e ba se ba seo yaanong kganye re kopanetse le ba SNCD. Mapodisi a Nnojane le Charles Hill a galaletsa lenaneo la khumokhumo le ne le budulutse letsholo mo kgaolong a tlhalosa ba itemogetse dipalo tse di ko tlase tsa bogoditeloruo jo bo ntseng bo apesitse kgaolo kobo ka letshoba. Angela Enosa, BOTSWANA Television, metse ya Nnojane le Charles Hill. wetso re tsena mo khutlaneng sa tsa metshameko mme go tsena morwarre Thato Kgosimore ka tsa metshameko. Thato, dumela Benson. A go mompša go mošarare mo letsatsing la boraro o bona ka tselentseng o tsamaya yang ka ko nya ke bona wena o nkgatlha thata gore nna bogologolo a sentse ke le monyenyane ka Christmas ne ke rekelwa diaparo hela tse di reng ke casual mme ka ngwaga ka di-1 ke rekelwa sutu itla ka onorbaki ke a bona o apere onorbaki ya ke nna yo ntse montle mo 2024. Thank you.
tsa metshameko tsa Botswana tonight tle go gona ka thato kgose more madume a re lebepego go setlhoeng bosigong jono. Setlhopha sa Valley FC ke bone bommampodi ba kgaisano ya kgwele ya dinao e neng e tshegeditswe ka malatsi a ngwaga o mošwa kwa motseng wa Mantsho mo kgaolong ya Kweneng. Setlhopha sa Valley FC se fentse KK 11 3-2 ka thago ya di-penalty mo kgaisanong ya malatsi a matlhano e neng e ngokile ditlhopha di le boroba bongwe pego ka bodulo mo Gorosi. KK11 go tswa kwa motseng wa Mantsho e supile tshameko e ntle ditloga mo go ba thusitseng go fetsa karolo ya ntlha ba itlhomile pele ka nnogo le fela. Mo karolong ya bobedi Valley FC ya boa e tharabologetswe e lekalekanya dinnogo ka isa motshameko kwa thagong ya di-penalty. Go dithagong tseo batshameki ba Valley FC ba nosa di le tharo fa KK11 e sokola ba nosa tse pedi fela go ka fetoga bommampodi ba kgaisano. Goal e ke e boneng ka second half ke tswa go bua le bona gore no right now ba setse ba siane because first half ane le ka yela tlhoko up to 20 minutes ne ba setse ba tla thata go gonna be ka ola no don't panic, be calm, le ska la hela pelo, le ska la tshoswa ke sepe re tlo go ba jahela sentle ha ile gore go ka palalana ke tshepa go liami le lona ke a le tshepa go di penalty. Game plan ya rona it was nelela gore re go pressa sa go godimo and then re sanga re pressa ha ba wina ha ba ra attacker e be re khona go absorb pressure e be re khona go batsa ka di counter attack. Motshameko ke sengwe sa dilo tse di botlhokwa mo go rona re ntse hano re itumetse ka kagiso re salwe re bonana re itsanye ka tsela yo kere ke eletsa gore re tswelle jalo ke kopa gore re le borre re le seng go kgokgontsha bomme re le se go kgokgontsha bana ba bannye ra vere dikganyana tsa bo goreng ha gona di Christmas bana ba tsoma malapeng ba bolana ba ire dilo re ba keepa busy ka go ba biletsa mo ba leng gore dikganyana tse tsitsane ba tsoma go tsone ba focus ba itirele bokamoso ka re bolo ke yone e ka tlhabolang boitsholo ba ngwana. Kgaisano ya monongwa e ne ngokile ditlhopha di le borobedi go tswa mo motseng wa Mantsho le metse e mabapi e le tsela nngwe ya go itlosa bodutu ka malatsi a Christmas le go aga setšhaba ka metshameko. Bodulo Mogorosi, BTV Sport, Mantsho. Setlhopha sa Mogodisane Bophirima se fentse sa Mogodisane Botlhaba ka dino tse pedi go lefela go fetoga bommampodi ba monongwaga ba kgaisanyo ya go ipelela ngwaga o mošwa ya matlolapata kwa Mogodisane. Kgaisano ya monongwaga e neng e tsene mo ngwageng wa bo31 e ne e tshegeditswe ko mabaleng a Solomon Dihutso. Katlego Kgakole o na le koo. Kgaisano ya ngwaga le ngwaga ya matlolapata jaaka mo dipakeng tse di fetileng e ne ya akaretsa phadisano mo dikarolong di le 5 tsa banana le ba bagolwane di kgaogantswe ka Mogodisane Bophirima le Mogodisane Botlhaba. Setlhopha sa Bophirima sa le se tsaya ketapele motshameko wa tsamaile metsotso e le 4 ka thago ya penalty. Banna ba Bophirima ba ne ba oketsa ketapele ya bone go nna ya nno tse pedi karolo eo e tsamaile metsotso e le 32 go baya motshameko yo kgakajana le sa Botlhaba. Mo karolong ya bobedi Mogodisane Botlhaba ba dira maiteko a go boela mo motshamekong fela le morago la Bophirima la bolekitlane ba sireletsa bontle go fenya motshameko ka nno tse pedi go lefela. We played well, na le position game yotlhe. We had many chances, the goal scoring opportunities, but re paletse go di convert. So I just want to congratulate them. I think ngwaga bo 7 or 8 ba ntse ba reach. The approach ya game ya rona. First of all, on re tle go team re itse gore ke di underdogs like we beat them last year. So yeah, no re itse gore the hunger for a win. So the approach we managed to contain them ka defense la rona ka gore ne ba brief ile gore these guys they've got small boys ba le gore they've got a team and every time they are together. So that's when we managed to contain them. Re bola re ba bolla gore mo re go batlang re ba kanyetsa bolo from the center line up to the attacking third. Ra ya ka enentse le tsholofelo a rona re be re ntse re tletse ke matshwiti a batho jaaka o lebeletse e le gone go tla gore ya manokeng se re se le bogang thata ka ntata ya gore setse jaanong go bonala gore batho ba itse se re batlang go se dira hela mmebile se motho a se itumellang thata ke ha batho ba itshotseng ka teng the peace and tranquility e re hitlhela mo tsatsing la gompieno e batho ba ntseng ha tse ba lebeletse mebetšhe bangwe ba iketlile ba kopane ditsala tsa bone ke sone se re se batlang gakologela gore matlolapata moono a one
e ntse e le gone gore kopanya re dirisa metshameko mme ra tlhopha kgwele ya dinao gone gore e nne yone e re e dirisang go ntse go diragala hela ka re ratang ka teng go kopane ka re ntseng re dira ka teng hela mme ke tshwanwa ke go bua ke gore re na le legato le leng go jaanong se sene re le tsere le e leng gore ke gone re batlang go ya ko pele ka teng ka one matlolapata. Kgaisano ya ngwaga o mošwa ya matlolapata e ne akaretsa kgaisano mo karolong tsa ditlhopha tsa basimane le basetsana ba dingwaga tse di kwa tlase ga 20, 17 le ba dingwaga tse di kwa tlase ga 15 e le tsela nngwe ya go rotloetsa tlhabololo ya kgwele ya dinao go tswa kwa moding. Katlego Kgakole, BTV Sport, Mogoditshane. Fa re tswelela metshameko ya kgwele ya dinao ya Tetswa Creations e tshwara ngwaga le ngwaga kwa motseng wa Maunatlala ebile na le dingwaga tse 3 e tshegetswa e ne le boremelelo jwa ditiragalo kwa kgolong ya Tswapong Bokone ka malatsi a boitapoloso. Motlhala wa metshameko eo e amangwa le go bopaganya morafe go ntsha banana mo mekgwatlheng ga mmogo le go tlhabolola itsholelo ya kgaolo. Karabo Molusi ka pego. Lenaneo le ke sekao sa maiteko a tlhotlhelediwang ke lorato, boithaopo le tebelopele ya beng gae mo go tlhabololeng kgaolo ya bone ka ya mmuso e ba nang nayo. Batho ba rona ke batho ba le interested in football. Go na le banana ba bantsi ba e leng gore they are so talented mo kgaolong ya rona. So we wanted to give them chance ya gore ba kgone gore ba bonwe. We are operating this tournament from our pockets. We don't have sponsors. And it's very, very difficult. If I were to tell you the total amount of money that is needed for the entire tournament, that we have spent for the entire tournament, just in the price here, it's 105,000 pula. Kana bua ka motho go ntsha banana mo mokgwatheng jaaka o bona mo malatsing ya gompieno go na le dikgwetlho tse dintsenyana tse ithalalo banana ba involve mo diong tse di maso tse di sa tshwanelang botshelo ya bone ke nngwe ya tsone yone maiteko ona. Sa bobedi le ga di-scout di sanke di re itshupetsa gore di teng mme re na le tshologela gore ba ntse ba tsamaya ba bona le bone gore go ka kwana re na le batshameki ba ba ntseng ja. Dikgwebo tse di potlana tsa Kapei, diletso le tsa itshireletso tse di ikemetseng di dira dipoelo mo metshamekong e mme batshameki le bone bao ba letsogo mo matsapeng a bone. Le bone batho hela tšhaba ka kakaretso ba bone maitiso kwa lente ka gore ha re le bagolo re ta le ka bana tota go ta go lebelela kgwele ya dinao ka gore ha re leng teng tota ga gona le ha e le bobaba ba bopedi o ka reng ha re le ganuthi ha re seletsegile ka gore ra bo re le ka tlase ga dipone mme ebile re ba lebogele gore kana ke bona batho ba ntsha go ta ka go metshameko ya bosigo mo kgaolong yotlhe e re le mo go yone ka kwano. Mo tournament a rona position 1 ke 17,000. Position 2 it's 14,000. The last position, which is position 8, it's 6.5. Gumpi ko rena rana le sego kana ga se jo senya se fetemelo ba BTU BOTSWANA Teachers Union ba ne ba re thusa ka madi a kana ka 10,000. Jaaka ngwaga o mošwa o simolotse banni ba boela mo botshelong jwa bone jwa gale le gale ka maikutlo le ditlhaloganyo tse di sidilegileng fa barulaganyi ba tla bo ba simolola go baakanyetsa setlha se se tla latelang sa tiro e. Karabo Molusi, BTV News, Maunatlala. Pele re kgaogana a re lebe pego ya bofelo bosigong jono mopagami wa dikuta wa monogae Ross Branch o letsa gore gile sentle kwa lefatsheng la Saudi Arabia go phadisana kwa kgaisanyong ya monongwaga ya Dakar Rally. Branch wa setlhopha sa Hero Motorsport o tla ba phadisana mo kgaisanyong ya monongwaga a lebile go tokafatsa maemo a gagwe a bo 26 a ngwaga o fetileng. Fela Branch o tla fitlhela phadisanyo e mashetla go tswa mo bapagaming ba akaretsa Sam Sunderland wa Great Britain, Luciano Benavides wa Argentina. Tikologo ya ntlha ya Dakar Rally ya prologue e simolola ka la botlhano ka lebelo la dikilomitara tse di 150 ka toropong ya Alula. Finally arrived here in Alula after a long flight, but so happy to be here. Had an amazing time at home with the family and friends and enjoyed every second of it, and now it's time to get back to work and really excited for this Dakar and the rest of 2024. The best I've ever felt. The bike's incredible. I'm feeling good and looking forward to a long 2 weeks. Did a bit of shakedown today. Bike feels good and I'm confident. Feeling strong. So
yeah, just a couple more days before the start, and looking forward to it. Pego eo e re tlisa jalo kwa bokhutlong ya dikgang tsa rona tsa metshameko tsa Botswana tonight a e komakome motho wetso Benson ke go leboga thata moraro bua ka pula e re tlhokang bobe ya tla ya tsama mme ke tsa ke re ba tlhomileng ditema tsholofelo ga e tlhabise ditho e ra ke dumela gore ba itumeletse malatsing ya nanantsa hetantse kolobetsa lefatshe ya Thank you Sepa Matsatsa ele thato khosimore ka matla metlo a gale mo pegong ya gago ya dikgang tsa metshameko mme re pele gape re kgaogana re bo re lebe ditlhogo tsa phirimaneng ya laboraro diphuthego tsa mafatshe tse di tshegeditsweng mono di thusitse mahama wa bojanala fela thata go kwadisitswe dikotsi tsa tsela tse pedi tse di gapileng matshelo a batho ba le bararo mo tseleng ya A1 Setlhopha sa Valley Football Club ke mampudi wa kgaisano ya kgwele ya dinao ya ngwaga o mošwa kwa kgaolong ya Kweneng. Ke tsone di lekalo ganko di hela dikgang nako gangwe le gape ke yone ya bong e le mabifi. Mme mo nakong ya gompieno ra go hela kwa go batepolwapi go utlwa ka maemo a bosa la modisa tlarapana ga le ya kgosing gako le galalwa a nne kagiso. Dumelang bagaetsong ka mogeleng ka seemo sa loapi sedi ya ke leader wa dikgomo mme fa re simolla ka go lebella pula e re gatise mo mosong ono. Sepako Wildlife Camp le somele bone Tumu Primary School Botlhano fa re lebella sontsha sa loapi mo isibeng ana se re sepetsa marumo a felong ka bontsi a lefatshe leno go mo setseng la ka mosa gona se re go thibile ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe lefatshe leno ka bophara fo maphakeleng gana se tsore go le bothitho mo dikgalong tse di ka fa botlhabatsatsi ba lefatshe leno ka lesomele bofera bedi go ya go lesomele bofera bongwe fa mo dikgalong tse dingwe gona se tsore go le mogote ka masome a mabedi go ya go masome a mabedi le bobedi fa re lebella mo tshokolong gona se tsore ikutlwa se go le mogote lefatshe leno ka bophara ka masome a mararo le boraro go ya go masome a mararo le botlhano fa re lebella ditoropong mo Afrika gona re se tsore go thibile ka bontlha bongwe go Port Elizabeth ka masome a mabedi le bone fa kwa Dar es Salaam le Nairobi gona re se itse pula ka masome a mararo le bobedi kwa Dar es Salaam masome a mabedi le bosupa ko Nairobi Addis Ababa gona se tsore go thibile ka bontlha bongwe ka masome a mabedi le boraro fa kwa Khartoum le Cairo gona se tsore go apogile ka masome a mabedi le bobedi ko Cairo masome a mararo le bongwe ko Khartoum ko Rabat ga mo le Monrovia gona re se pula ka masome a mabedi le bobedi ko Rabat masome a mararo le boraro ko Monrovia ke sone seo se masalo a pine ke lo tshwaretse go le kalo boroko. Well, it's our mantra in this country that mindset change is very key. Archenche la gote ka tsona mo khomo ga tla seta le mong me tshwentse re chenche maikutlo re hetole me gopolo re ananye jalo me Botswana inne yo monate yo golelang ko pele ka tselentseng yalo. Your life with Botswana Tonight here on BTV. Traditional choir competitions gather people in one area to enjoy with loved